Biyag ti tao. Simon, anak. Simon, agriing kan. Bumangon ka, anak kong. Tamasapa tama pa nagpidot iti basura ita. Panagbabasura manen. Makaturturog at pay, nanang. Ituloy mo ti maturog no agawid ta, anak ko. Wan, ala, bumangon kan. Wan, nanang. Ala, darasam anak ko. Amangan no maunaan data dagiti padatang agbasbasura. Mapantaman ng jay batog ti balay, nanang. Jay dakkel a balay. Baka ado ti maala tayo jay. Wan, anak ko. Ha? Nagado ti karton kan plastik iti batog ti dakkel a balay. Ay, alaan ta dagitan, anak ko. Yes, adamanan mapindot ta a basura, nanang. Wan nga rod, anak ko. Nagdakkel mo't dato yun a balay. Kastoy ko matibalay tayo niya, nanang. Ay, katwan na, anak ko. Makabalay kanto iti kasta. No tari maanem ta ag-eskwela, anak ko. Basta'y kararag tayo anasalon at tayo akanayon. Tapno napiksa tayo latang trabaho, wen? Wan, nanang. Kanayon mo ti panagkararag ko. Ha? Naglukat ti gate ti balay, nanang. Di umanan ni warwara na kita basura. Sinalit kayo at tao. Inyor ornos ko na kita. Kalpasan na, gulwin nyo laan. Wan, sir. Isublimi mo't laang ti sigod nga ornos na. Pumanaw kayo man. Saan na dito iti pagkalkalan nyo iti basura? Ija iting kay pagkalkalan. Wan, sir. Ay, ala. Oh my God, anak ko. Sayang, nanang. Adupay kumati maalata ijay. Nagungat-mutan di akin balay. Sana bali, anak ko. Tasapsapaan tanto no maminsan. Tapno saan data amadlaw. Ay, naladaw ta ngamin itay. Iso nakita na ta. Mungarud naguyong niya, nanang. Naala, bye-bye amon, anak ko. Di mon panunutan da ijay. Naira nala siguro amaditi aldaw na. Iso naunget. Simon, sikaman pa'y latagluto anak ko. Tani, maulawak. Maditirik naknak kong. Diyak ka ba ulan ti bumangon? Nakaluto ako na, nanang. Ha? Kastaya anak ko. Agyaman ak nga rodoan. Amok gaming nga nabannog kan, nanang. So nga syakti nagluto. Kat, dagiti adim ngay. Nariing dan. Wan, nanang. Pinakan ko pa'y idan Agyaman ak anak ko. Naimbaglakit tin tada ka akatulungak. Agsakit ka kadi, nanang. Saan? Maulawak laang anak ko. Medyo nasakit laang tibagbagik. Mangan ka kadi, nanang. Aggauak. Madamdaman anak ko. Kayat ko pa'y ti maturog. Ay, kantaan nakman kit din akong. Tapno maimas ko ti maturog. O sige, nanang. Nyati kayat mo nga kantaak. Komporme na anak ko. Basta tay amom akanta. Adumot dagiti kan kantaam. Amok mat analaing kang agkanta kat anak ko. Mun atay malaakan ka, nanang. Saan ka nalaing agkanta? Amok labasit. Day di tatang mo ate malaam. Dua kayo, nanang. O sige, garod. Aprusak ti ulo yo. Sa akto agkanta. Tapno mayat ti turog yo, nanang. O sige, anak ko. Nanang agyamanaken ka. Ayat na buslon, anarik na. Numabisinak pa
No agsangitak ay aywan na. Wow! Ano tinaibal lang plastic dito yung warte pa kanan Ala, akda gito yan, ikargak dito yung sako. Ay. Agkanta akman, habang agpidpido takti basura. Kunani nanang, agsingsingpet ka. Dayuat, inakon sumina. Dinakto sa pulen, no dinak makita. Di kan tulong daan, no awalak tadan na. Ha? Ni Auntie Mikaela. Auntie! Simon! Nangag ko ti boses mong agkan-kanta. Iso nakita ka. Auntie? Nabayagan asap-sapulan kayo. Pimano kayo matgaya man itisigod anagnaedan nyo. Wan, Auntie, tapi napanaw na kamin, ijay. Nagipatakder kami ti kalapaw, ijay, igid ti kalsada. Kat, kumusta kayon? Agsakit garod ni nanang ko, Auntie. Ala, umay ka, mapantay di balayo. Nakpay ko mailakod nato'y napidot ko basura, Auntie. Saanon? Ibatim daytan. Saan na bale? Taikan ka iti kwartam. Nooman nugot ka in San Mary. Ikuyog ko ni Simon ijay lugar mi, tatulunga. Da kami iti asawak timang paadal kan kwa na. Kukwa, insan Mikaela? Amok, amarigatan ka amang tad iti masapsapol dagiti anak mo. Iso atulungan ka. Kwa, kasladyak ka ba ilan amaya dayo ti anak ko kanya kasinsin? Kasano nga rod ama kaadal, no di mo palubusan ang pumanaw. Insan? Ay na, oray saan kan nga agtrabaho, tapno mabantayam dagiti anak mo. Tamang tedak to iti kwartayo iti binulan, tapno addabusbusan nyo. Panunutom anaimbag ti imbagak in San Mary. Tapara matlaang iti napintas ang masakbayan ti anak mo daytoy. Kat no makaadal ni Simon, isuntumat tan timang tulong kadagiti kakabsat na. Pagadalin man to ida. No kasta, kayat mo ti sumurot kini Antim a Mikaela, Simon? Wan nanang, tanuan tayon agpidot ti basura. Kanta no makaeskwela akano. Anak ko, kailiw da kan tulakit dino panawan da kamin. Uray siyak mailiwak to kada kayo nanang. No saan ko la siguro kabagyan ni Antim. Diyak ko makayat na sumurot ka kankwa na anak ko. Ngam nagkarimot adi nakabaybayan. Wan nanang, kunanamat nga umay kami nga kanayon itoy. Pasyaranda kayo kano akanayon. Kastamot lang timbaga na kanyak anak ko. Isong agsingsingpat ka ichay, Wan. Wan, nanang. Daytoy akan tati praktisam, Simon, Wan? Wan, Auntie. Masapul ang mapraktis mo iti husto dayta. Tapno mga baka iti contest apang isalipakan ka. Wan, Auntie. Kinumpos ko dayta akanta. Iloko. Masapul ka nga original ti lyrics ti kantaom. Naglaing kamatan nga mga ramid ti kanta, Auntie. Kapilitan tapno adda kantaom. Sige, agpractice ka, Wan. Madamdamakan amangan. Agpractice ka pa'y nga umuna. Gatita, intay mat imatangan ti sumaruno a contestant. Awan sa bali no saan ani. Simon Ramon, palakpakan tayo!
Nangabakak! Wan, kaanakan! Yahoo! Nangabak ti kaanakak! Ay na, umay ka man kaanakan! Ala, nagiruti pa nagarakop mo kanyak, auntie. Ala! Ay na, maragsakan lang amin para kan ka, kaanakan. Naglaing ka! Agyamanak, auntie. Kumusta nga tante anak ko? Di damat la umay pumasyaran. Manipod ing kuyog ti kasinsin ko. Di damat tan nagsubsubli Apolos. Apay nga tan. Oh, madanaga nakpekit din. Awan mo't ngamin cellphone ko apang kontakak ko makadakwada. Tinasayaat. Agurno nga kiti pagplete mi nga agiina. Tapasyaran minto man ta anak ko iti puder ti kasinsin ko. Insan Mary! Ha? Ay, insan! Ay na, agyaman naktada kayo. Ni, agmay-may sakan sa insan. Uwan kasinsin. Tabisin ni Simon nga agprak-praktis. Itre-train ko nga min nga agkanta. Kanayon ko nga isuro. Ah, kasta ka di? Imaya, tapno di ka agdandanag. Okay lang ni Simon. Awan ti rumbang apagdanagam kan kwa na. Napintas ti kasasaad na. Nasayaat nga rod ano kasta, insan Mikaela. Aywan, atoy Allowance yung nga agina. Ha? Ay, agyaman na kasinsin. Pasensya, ta 500 pailat maitad ko. Tani, private school nga min, tinangisara ka kini Simon. Ay, uwen. Agyaman na kit di ata da ka mang tultulong ka ni Simon. Awan anyaman na. Basta, no di ka makaumay iti mabayag, busy kami, wan? Di ka agdandanag. Uwan insan. Tanoad danton kwartak, da kamintun ti umay ijay lugaryo kasinsin. Ha? Ay sus, magastusan ka iti plete, insan. Kan mabannog kayong agbiyahe. Da kaming tulatan ti umay pumasyar ditoy. Ha? Ay, sige nga rod, insan. Makaturturog ako, auntie. Labanam tatuglip mo. Agkanta ka pa'y numadamdaman. At dapay doa kantaam. Nabannog ako nga agkan-kanta. Agawit tayo kuman. Saan man anatangkan ti ulom, Simon? Inayadan datan dito'y fiestaan. Masapul alupasam amin dagiti kantang. Auntie, kaano tayo nga agawid ijay balay mi? Awan pa'y oras. Busy ta unay, Simon. Auntie? Sana bale. Tanakasarita ko ni nanang mo. Imbagak abisi ka. Napanak idi na minsan ije balayo. Ha? Imayak ko auntie? Saanin ang masapol? Mala, aginanakan. Tainton bigat, at damanin pagkantaam. Sa dino manan ngay? Ijay lugar tigayam ko. Lalaingam tagkanta. Tapno makaurnong ta iti kwarta. Auntie? Di ka madanagan. Taiduldulin ko dagiti baybayad dakan ka. Nakapang ko. Aywan, auntie. Saan nakadiagi eskwela? Baybay amman payla ta eskwela. Agurnong tapay iti kwarta. Tapno adda pagadal mo. Ha? Ken unaan tanto pay nga ipatarimaan to'y balay. Awan pa'y nga min tiles na. Numaalak titangdan mo nga agkanta inton bigat, igatang tapay la iti tiles. Auntie? Ala, aginanakan, tainak maturugan. Mailiwakon kandananang kan kakabsat ko. Ngumhan nga kayat ni auntie nga agawid kami. Kanayon kami arumwar iti rabi Mapuypuyatan kami mapanagkan kanta. Nagadutit itadda akwarta kan ni auntie. Nga mapay nga tangahan nakik-ikan. Agungat pa'y no agpagatangak iti kanak. Nagsingput mat ididamo. Nga mapay nga tangain muyong.
Maululawak paingatan. Di akmantina silaw pagdanan, di matama isut pagsanggiran, Baknang tinangawis kada kami dito'y akasanan. Dakkel ti bayad na iti panagkanta ti kaanak ka. Ado ti maayatan iti panagkankanta ni Simon. Ha? Adda nag-text. Ha? Adda manin ayabmin. Ay ayaban naman ti kaanak kakamapan agkanta iti lugar to'y gayem ko. Replyak adagos. Bayan na, agsasaruno ti awis ti kaanakak. Ala, natumba mo ti Dumay. Simon, natumba mo tan iti stage. Anyat na pasamak iti kaanakak. Simon, kumustan ti riknam? Nakapsutak anti maulawak. Ninanang kungay. Agturungan dito ospital. Dandani siguron sumangpad day jay. Inawagak ti kaarubayo itay. Imbilin ko ti umay ni nanang mo. Kailiw ko ni nanang ko. Wan, di ka madanagan. Sumangpatan no madamdama. Agpaimbag kawan, tapno makakanta-kan tumanan. Insan! Insan! Kumusta ka, anak ko? Nanang! Simon, anak ko! Kumusta ka? Iyamid akon, jak kayatan ditoy. Apay, anyang amin tinapasamakan ka, anak ko. Natumbak, idyakan kantak, idyay kasaran. Naulawak. Anya? Rinabiigamin nga agkantaak. Agkan-kanta ti aramidok, nanang. Sa anak aagis eskwela. Anya? Simon, anyat kayat mo akanan kan inuman, tagumatangak. Jakpay mangan, anti. Mala maturo ka nga rudan, tapno makainan ka. Di ka sumanaong. Insan, di mo pa'y kasarsarita ni Simon ha, tamabanog nga agsao. Apay alapdam ti anak ko nga agsao, insan. Adda ka di mo kayat nga ibaga na kanyak. Ha? Sana kasta, insan. Mabalin ka di, insan. Rumwar ka bit dito ita kasaritak ti anak ko. Sige. Simon, rumwarak bit wan. Agpaimbag ka tagumatang ka iti cellphone mo, wan. O sige nga rod, insan. Ala, ituloy mo ti ibagbagam itay, anak ko. Kasano nga rod ang makalpas iti panagadal ni Simon no yawid mon, insan? Lading itak, insan. Ngamjakon maitalak ti anak ko kan ka. Kunam apagadalam, ngam pinagkwarta am lagayam. Agsakit pa yan gapuitar aramidam, insan. Ha? Sana nasayaat kan kuan na ti kanayo na panagpuyat na. Rinabii ama puyat. Nauray dinan kabalan, pilitim latang agkanta, tapno makakwarta ka lang. Para matkan kuan na tir aramida ka. Jakpat yan day ta, insan. Sana para iti anak ko ti pampanunutam. Nudikat para iti bukod mo abagi. Ha? Isala ding itak, insan. Ngamyawid kon ta anak ko. Nanang, naimbaga kon. Ni, apay asinurot nak dito'y anak ko. Naimbagak garudan, nanang. Nala, agtugaw kayo nga rod iti adim dito'y igid. Tasya kung tagkalkal iti basura. Wen, nanang.
Ala, di kaagsangit ading. Ada ni nanang ejay Di kan agsangit. Wen? Siguro makaturturog kanya. O sige, kantaan ka tanong makaturog kan. Tulog na, ading. Tulog na. Tulog na. Simon. Ha? Ni Auntie Mikaela? Hala, baka umainak manan alaan. Nanang! Nanang! Ada ni Auntie Mikaela. Ha? Ayan na. Insan, agawid tayon ija balayo. Taadda umay ko itulon. Insan, pangasim, di na kami kumanriribukan. Nadaman ng plano mamang ikuyog iti anak ko. Pangasim, di mo naramidan dayta. Saan akas tati planok, insan? Kaya't ko asulnitan tinagkurang kada kayo. Mababainak, insan. Iso anang iyagak iti abastuyo. Pakawanan dak ko insan. Saanin nga agpaot tibiyag ko. Iso akayat ko asulnitan tinagbasulak kada kayo. Anyat kayat mo asawan, insan? Kagap-gapok iti doktor, insan. Kumpirmado. Anda kanser ko. Amangan no saanan nga agpakot ti panagbiyak ko. Anya? Simon, anak, agrobot tayo. Ha? Papanan tayo, nanang? Intay lamayan ti bangkay ni Auntie Mikaela. Ha? Natayan ni Auntie? Uwan, anak ko. Iso nga agrobot kanwan. Tarubuatak matandag iti adim. Agkanta ka kano. Ado ti mangibagbaga nga agkanta ka kano dito'y lamayan. Duwataan, nanang. Takasinsin mo mat ni Auntie Mikaela. Di kanta amat. Sige nga rod, anak ko. Duwata nga agkanta. Ni nanang agsing-singpet ka. Madayuan inakon sumina. Sika, ti ina ni Simon. Uwan, madam. Nangag ko ti panagkanta ti anak mo, idi madam atilamay ti kasinsin mo. Magustuhak ti boses na. Adda production ko. Katno kayat mo, alaag ti anak mo. Alaag ti anak mo. Taikak iti kontrata na nga agpaay iti production ko. Kwa, ubing pa iti anak ko, ma'am. Di ka madanakan. Saan ka na yun ti panagkanta na. Maminsan la iti makalawas. Kat ikari. Asyak ti mang paadal iti anak mo. Kat itad ko amin masapsapol na. Diyak kayata na maisina ti anak ko kanyak, madam. Di ka madanakan. Agtalinaad iti poder mo ti anak mo. Sukunag lang, no kasya ka sa pulak ti talent na. Kat no kayat mo, kuyugam tunggal sukunag. O anya, mayat ka, misis? Sige, kasaritak ti anak ko. Mary, Simon, nakaumayak tada good news ko kada kayo. Congratulations, Mary. Nag-viral ti anak mo iti social media. At to'y, kita Diyos ko, ti anak ko.
buy-buyahan ng tadwa tao. Uhan, Mary. Intero asang alubungan, timang buy-buyakan ko, ana. Simon, anak ko. Naglaying ka. Nanang, Kansaan laday ka? Gaputa ado dagiti na paragsak ti anak mo iti social media. Ado met dagiti nang tad iti tulong para kada kayo. Mabit lang, ha? Atoy. ha? Nagaduwa kwarta. Diyos ko. Uhan, mabalin yun tagipatakder iti balayo. Tadakkel agatad da ito'y intad da tulong kada kayo. Iso amang kita kayon iti lote ang mabalin nyo apagpatakderan iti balayo. Agyamanak, madam. Diyos ko. Agyaman kami. Naayat kaunay kada kami nga anak mo. Amom dagiti kasapulan mi, apo. Kundi nanggag mo dagiti kararag mi. Agyaman kami, Diyos ko. Bueno, papagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Insurat ni Jenna Almoite. Agyaman kami. Manang Biyana! Hello, naimbag nga orasyon manan papagayam. Daytoy manan ni Jenna Almoite ang mga kakamakas Manang Biyanang. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Isurat ngayon tayo drama ita, kat nagapo, kat ni pagayam tayo naglingad. Itinagan amare. Ngamsak bay na, kaya't kumampapok kawan. Itinaragsak apan nagdengdengag ni Julius Insyong ditanagay atok. Kastamutan kanimanang na Jonalyn Insyong Mariano. Ni Ma'am Leonida Bagalya, ni Marisa Raceles from Jacqueline Nofis, ni Estrelita Pilayo ni Cheryl Wakit. Kastoy maanti ko na ni Pagayam Mare. Dear Manang Biyanang, naimbag nga oras mo, kastamatan kadagiti kakadwam nga agdram-drama. Ada asawa kat iso ti pagtarayan ti istorya. No mabartek nila kay ko, agbaliw ti aksyon na. Rogyak nga rod agsalaysay, idi kakaskasarmi pailang kan nila kay ko. Aldawan, Mari. Agring kan. Aldawan. Ay, ala, naladawak mo tan anak kariing lakay. Ay, pasensya kan. Unay laki din ti patpatgak nga asawa. Ala, umangon kan. Dagar mo sartan. Ha? Nukas na? Si kanti nagluto? Ala, kababainan lakay. Lalaki din ti patpatgak unay nga asawa. Saan nagaputa si kati babae, kat trabaho amin ng ti agluto, aginaw, agdalos, kanda dumapay. Nagtinulong ta. Ay, talaga nagkasata. Takaskan ka tinakiasawaak. Awanan ti sa pulit pa. Agyaman iti dayta panagayat. Ay na, nakaragrag sakak lakay. Kastak matkan ka, Mari. Umayak man balasang ko. Ni, da kayo umot gayam tatang. Sumrag kayo Ay, wen. Apay, di ka nang lukat iti pakanan niya. Sa anak amang luklukat iti kasto nga aldaw, tatang. Taiso ti schedule kong aglaba. Ay, kastaya. Sumrag kayo tatang. Ay, kadwak kumaka ni nanang niyo hanggang nasakit ka no titumang na. Simbraw ti rayo man na. Ay, umay kaila kumusta? Ayan ni Aldaw. Napan na inuwayway tinuang na, tatang. Ay, kaya kumusta ngay man ni Aldaw? Nasing mo lang, di anak may balasang ka. Ay, tatang. Awanan ti sa pulag pa'y kankwana. Nakasingsingput unay kanya. Nagagatay. Ay, nasaya at no kasta.
Saan mo lang agbarbartag? Saan, tatang? Din samot umin-inom iti arak ni Aldaw, tatang. Basta di mo itulok at tumimtim iti arak, tasabali day dyan no makainom. Ha? No kasta, naging inom idi barupay laang, tatang? Wen, damot tayo panaginom na ide, hanggang sagpaminsan. Basta timbakunak, bagbaga makanayon ti asawam. Ibaga maliklikan na ti tumimtim iti arak, ha? Wen, tatang. Masapol ang maisambot ko dahito alutuan. Naibusan ti may sa aputahe. Magustuhan da nga min titimpla ti may sa aputahe. Iso ang nagbiit ang maibos. Maray, bakit? Siyak ditan. Tayong kasi kasuan, dagiti mangmangan. Apay, nalpas munter aramidom ijay talon? Wen, dinardaras ko tinagparaspas, tapno matulungan ka dito'y pakanan. Ay, naimbaglakit din. O sige, pakituloy mo man nga rod agalipan dagiti Ricardo. Tasyak tong timang timpla no madamdama, lakay. Aday ta, nakalapakon bakit? Aldo, si kamot ti aglablaban, lakay. Wen, tapno awanan ti aramidom inton bigat. Day talagi sa lapayan ti aramidom no bigat bakit? Apay, di ka mabaen iti kastangan aramidam, lakay. Ang mga no ibagada pa'y nga Andres ka, no makita da si kataglablaba. Bayaan ti sawanda. Awan kanyak dayta. Apal dala kanyak dayta no bilang, bakit? Taan nakapimpintas ka nga inasawak. Bol. Yag mo din dagita imot mo. Tas umrektan dita balay. Amo ka na banog ka bakit? Iso naglutak iti pang malamanta. Ay, agita saraki din na. Agpalpata pa sa tamaturog bakit? Maditi agid da adagos no kalkalpas anangan. Addan sa umay, lakay. Wen nga rod. Insan! Umay kami, man! Insan! Aguri ka. Mabusay sak day jay, Sino, Aldo? Ni Insan Berto. Insan! Ni Insan mo birtulay tayo! Kadwak ti kumparay! Umay kami, man, Insan! Kunak tupay kahit. Nakalagip ti loko akasinsin ko, Alakat inkapastrakan idan alakay. Nabartagdan. Nakaadudan iti nainom. Anawaak man laidan ta ni Rabiing. Aldo, lakay, gusto daytan. Nabartag kayo. Bayaw Berto. Gusto ko man ti panaging inom yo, Rabiin. Ay na, bye-bye anda kami, Marie. Italaang daytoy. Ala, ingka maturugan, Marie. Taibusan mi pa ito insang padainsan ko nga ara. Sayang itech. Apay kasta ti panagsasaom. Apay kasta ti panagsikawil mo. Sikawil ti babae daytaan. Panawanda kami dito yan. Di ka man makibip biyang dito. Go away, Marie. Isus, Aldo mo't gaya man. Awan ti asawak dito'y idami. Ay, naiturog na nga tayo jay salas. Inak man kitaan. Lakay! Lakay! Awan mo dito'y salas. Ay, agkaiwara dagiti buti ti arak dito'y. Napananan nga iti asawak. Nagkukuyog da nga ta kada insan na aberto arimwar. Nay, awan mo dito'y di anak, may balasang ko. No kasta. Ay, napanan na nga tan nga. Di mo maawagan na ya. Kasano ang maawagak, nanang? Kat imbati na mo't di cellphone na. Nagiinom da nga min idirabi Kadwa na da insan na. Ngamjak mat napuutan ng tirurarda. Ta nakaturo ka nga minun. Anya,
Nagiinom da ko nam. Una nang. Ay na, isumat lagayam Ay, awan mga roden. Ha? Awan man nga roden, te? Anyat kaya tiyo sa una nang. Ay, asino kasinsin na ti kadwa na. Taiso ti kontakan tayaw. Jak amo ti contact number ni Bayaw Berto nanang. Iso ti kadwa na idirabi Kanjay kumpare na. No kasta nga road ni Berto tawagan tayaw. Ada cellphone number na kanyak day jaka na ka. Hello Berto! Sa dino tayan mau? Anda dito balay mentay. Apa ya? Damagakla ko man no kadwam ni insan mo nga aldaw. Awa ang kadwa di rabe ay. Tarimor kamay. Napangkam na ilay. Ngim nagsisina kami mo ilay di parbangaon. Anya, kahit na pananangarudan nga ay, saan mo ta nagawid? Ay ka, mga nung nagawid, di balay da kumparay. Isuda nga nung tinagkuyog. Anya, unay mo't ngaminan. Apay ngamin na nagiinom kayo aya. Lik-lik-likan na lang arudan taginom. Ngam pinainom mo pa'y lang mo dya kasinsin mo. Nay, kaya mo amo, li-likan na gantiara kantay. Kumaysa, kailiw ko mga rod ang makabandin dya kasinsing kao. Awagan man dya kumparem. Tano kadwana ni Aldaw pagawidan nan. Unantay. Sige nga rodan, bye. Bye, Mike. Nala, urayam latan ti panagawid dya anak may maray. Tanay. Nakasarita ko ni Berto akasinsin na. Sige nga rod nanang. Agawid ako, tainak pa'y manglukat ijay pa kanan. Sige, balasang ko. Ay, awan man nga roden no kasta bakit. Nasumok naman ti arakain. Ang bulak-bul man nga roden Wan nga rod Unay mo day nga anak tan. Kunak no agbalbaliwon tan ang asawan. Ay, sigurado amanuman nga aldawon nga agpukaw day jay bakit. Ay, narugyan naman ang tisigod nga aramid na. Sapay kumata agawid mo't laad agaws. Ay, naapo, nakababay ni di asawa na bakit. Nukastawan pa'y ninsang kao ipag. Ay, awan pa'y nga rod bayaw. Ay. Iso pa nga asiman, takuyugan na kamapan ijay balay da kumparem. Tama nga no aday jay. Alang raw, mabilang raw takuyugan ka. Ay na, aginunta, aginggat kay kayata, Brandon. Ay, dagi jay, dandayin san Aldaw ipag. Agin inom da ka ni kumpare, iti parangan da. Nga rod. Ay na, nagtaer ka talaga, Brandon. Makapainlove ka talaga. Ay, nay na, awanay. Nagladlad man yung tinsang kao. Bading ka di ti asawak, Berto? Apay di mo amo ipag. Kuno sigod na kasta. Anya? Ay, agawit ang Berto. Diakon mairosok akitaan aramidan di kasinsin mo. Balasang ko. Sigod na nakasjay ti anak me. No agbartag, sumagmamanong Aldaw nga agpukaw ijay balay. Pudno ka di abakla, nanang. Ay, agladlad mo nga ron no kasjay amabartag. Ay, jak man na mo no apay kasjay ti anak me. Nanang. Iso nga ron adimi kumakayat at tumimtim iti arak. Ngam di na mo't maliklikan. Adulat tamo dagiti mga awiskan kwa na nga aginom. Katima ko na katistriktuam di asawam. Tapno maliklikan na ti agbading-bading. Ay, sige. Agawid ako, nanang. Mari, asawak. Sorry bakit. No itak lang agawin. Pinilit da ka na ginomedikal man. Pakawanan na ko ma. Promise, maudin day jay. Jacqueline pagaro. Pagbalin ka matgayam abakling no mabartag kaldo. Sorry nga ro din na mahal. Sada na maulit. Ayatin ka. Sorry. Nga maminam tagpay so. Bading ka.
Ay, isan? Malalaki ak mare. Nagkunamot abadi nga. Apay nga ro dakas di tinakita. Kainin narakop mo di kumpare mi dinabartag ka. Ah? Agbakla-bakla ka. Wah. Awan da jay. Pasat la tira gragsak ni day jay bakit? Di mo kumaikan iti madi kay papananday jay. Wan. Sige, palabsak day jay. Basta sana na maulit ha. Kan nga agbartag. Insan, umay ka manawisin tada papananta. Sa dino insan? Inta makidaya di bangir barangay tag kasarte anak ti kumparay. Kastaya? Papanan nyo manan, Berto. Awisa man insang ka, ipagtayin ka mamakidaya. Ang kwa, likliklikan nga min ni Aldo ti aginom iti ara. Di ka madanagan, ipagtawan ara ki jay. Anya? Wan bakit? Jack uminom, promise. Siguradom lang, Aldo. Tano agbartek ka, agsagana ka kanyak. Kun uray si Kaberto, agsagana ka numabartek ni insan mo. Dalag mo na ya. Siyak ti makamaw ipag. Agsatan sa uray may salabot, insan. Ay, kwa insan? May salabot, ay. Kalpasan na, gawid tan. Sige. Si kalat ti makamon insan. Ay na! Nagmayat ko mati agsala. Ang mawan mo dito, kar. Ay, nagmayat kat ko manti makisala kadag iti nagtataraki. Baros. Madamdama pa iti sala, insan. Nayunan tapay nga ron, ti ininom ta. Ha? Apay pakurangan pa dayta, insan. Wen, bitin ti ininom ta. Sige, mabilang araw ta mga lakpay. Ada kami nipag. Sorry, Mari. Nabartek ka manan? Ha? Di mo't kunak adi mo bartekan to'y asawak, Berto? Nagpili mo nga main. Come on, insan. Sumra ka pa, itagkapeta. Insan. Ay, ipag. Saan na balay? Tayo nyawid ko ni insan nga oray na bartekan. Rumbang laang, tas ika tinangawis kan kwa na. Ha? Ay, nagtagaan. Ay, nan, bumulad ak man iti bistida man na ingpis, Mari. Super hot adi. Anya, ay pur Diyos ka mataldo. Saan man atila ibagbagam? Mabiit lang, tamangalaak iti pagsukatam. Ay, wis ko type ti pantalon. Bistida ti kayat ko, tapno press ko. Nakaturugan ti asawak, Berto. Mabalin mo ti agawid. Ay, kaslamo maalyawa, di tarwar. Nagsiingat. Mabutoy nga mga agawid, ay. Mabalin na makiturog dito balayaw, ipag. Oo na. Bahala ka, Berto. Ijay ka nga rod may sasilid. Ure dito ya kung supa maturog, ipag. Sigurado ka? Kuway, nadaga nga minu di kwartaw. Aldo, agpudno ka man kanya. Anya ka diti agpaiso a kinataom. Pudpudno a lalaki, wano talaga abakling ka. Malalaki ak, Mari. Ibagam tagpaiso. Saan ka aguraan ta maawatak? Basta ibagam tagpaiso. Talaga ka di abading ka? 50-50, Mari. 50-50 nga. Sorry. Tangay pilitan na ka mangibagay iti agpaiso. Ibagak ati agpaiso. 50-50 ko na. Darik na ka babae. Adamot rik na ka lalaki. Anya? Ang malablabanak kit day. Ruming bawlat tamo ti panagayat ko kan ka nga asawak. No, saan ka nabartag? Ngam no nabartag kan, di na kun pagan ano, Aldo. Iso nga iwasa mo ti ara ka. Tadadaulan na ti relasyon tang agasawa. Sige. Wait. Promise. Sana na maulit. Promise. Insan, hintay di sintraw tada gilibre iti siya.
Ay, saan na ninsan? Ija kong ti arak. Nagkariyak ngamin, kani bakit ko adya ko naginom. Apay, Andal di saya kan? Ay, saan? Diyak lang ngamin kaya at nga agapa kami kani bakit ko. Mapantaki din? Siyak ti makamu kani bakit mau? Ipakada na karot kan ko na insan. Sana yung taki din. Sigurado di na kan tumo lapalubusan nagpakada ta. Yung taki din ha? Hello, Sis Marie. Ipag, pasensya na. Ta pinili damilinsan ko nagsyatay. Di mo't imbagak di mon isungsong ti asawak nga agbartak, Berto. Kwa sana siya tinang isungsong. Da kami atin sungsong da. Ala, ingkag sukatan, Aldo. Tamaturukan. Okay, Sis Marie. Ala, Berto. Mabalin mon ti agawid. Kwa, mabalin ti makiturog man hindi ti balayo Ipag. Mabuti nga mga agawid hain. Uray dito isalasin at ipagturugak. Ha? Sige lata. Berto! Apay nagda ka dito ka, mami? Shh! Tagtagaray. Tama nga numaring ninsan. Ay, mabuti nga ngamin ijisalas. Iso nga makikaidamang kang kaipag. Awanan kay tibain. Pumano ka una. Kasta unay abuteng ko iti dayda gundaway manang biyanang. Nagriyawak iso nagbuteng tibayaw ko. Imbaga kiti asawak ti naramid ni Berto. Bareng liklikan nan ti makikuyog iti kasinsin na. Kat kaasin na dinangagnak mo ti asawak. Manipod mo ti din saan na nagpakpakita ti kasinsin ti asawak kada kami kat pimanawan iti lugar me. Nalabait, nagbutang gapo iti naramid na. Katita saanan nga gininom iti arak ti asawak, katadamot tandua nga anak me. Kat naragsak kami asa nga pamilya. Alakastaan to'y pagayam mo, Mare. Pagayam Mare, apresyaran ka. Ngamen, oray kas jay ti kinatao ti asawam, inawat mulat ta, kat inayat mo iti husto. Sa bagay talaga kastan ni ayat. No napatag ti may sa tao kan ka ayatam amin nga adakan kwa na. Saan la ti kinasayaat na. No di pa'y kat aminan agalad, wano ti kinatao na. Hala sapay kumatag na nayo ng ti kinaragsakyo sa nga pamilya. Bueno, papagayam, di tan tinagpatinggaan, ti pakasaritaan, ni pagayam Mare. Dito'y drama tayo. Manang Biyanang! Musical scoring, Eli Palacio. And your nose para iti script ni Jenna Almoite. Agyaman kami, kat Diyos tagngina kada kayo. Amen. Manang Biyanang! Hello, naragsak nga aldaw iti tunggal maysa. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod ka ni Kabsat Aldrin sa napud no anagan, tintay idrama. Ngamsakbay na, makablawa mampay ni Ma'am Samantha Claire Makaraeg dita Saudi Arabia, ni Ma'am Connie Agana dita Hong Kong, kani Sir Sherwin Balikat dita Apayao. Kasi manti ko na ni Kabsat Aldrin, dear Manang Biyanang, agbaliw-baliw ti pangedeng ko. Jakman amo, tano andaing kedeng ko, pagamuan tagbaliw-latan ti panunot ko, banaga pa kaungong taki ti padak a tao. Katap numawatam ti amin, rugyak ti agsalaysay. Agpagapas tayo nintun bigat, Aldrin. Rumwarak tayo nakmangayam iti tangdanan nga gapas. Sige nanang, tasyak ti makamu iti pasida tayo. Mang tiliwak ton ka iti manok ko. Sigurado ka? Tapno no jakon gumatang iti ipasidata. Wala nang, siya kung ti makamu iti dayta. Malang nga raw. Mang tiliw kanton iti uray tanlaw.
Ta adudang agapas. Wala lang. Di uray 5. Nakaluto akaw ni tiin na po, Aldrain. Naparti mo, tay ipasidata kadagiti naggapas. Ay, masaya nga nakmait amang party kadagiti manok ko na. Sapay nangina tinitib ang manok itan. Sayang ipasidata yung lang. Anya! Kahit, anya nga rod nga iti ipasidata. Aldawan na nakaw. Di tapay nakaluto iti sidaun da. Di kayo matanagan na lang. Tadaginatang ko adadak kila sardinas. Ison, ilutwan tayo. Sagpawan tayo iti papaya. Mapalinan. Ayan niya kamutain. Sapay imbaga kaun ang native amanok ti ipasidak kadakwada. Egit ibagayon tulatan. Mangukop da. Iso asan ang mabalin ang maparte. Ay, alala. Ingka nga rudon lutwain. Tanay, pangaldawain. Kabaabain numaladaw da amangan. Pasensya kayon, kakabsat. No sardinas ti maipasidaka da kayo. Tanay, saan mo't amabali na partyan lagi tayo tarakin ko amanok. Ta mangukop da. Di balay, tayo to maminsan, mabalinan ang maparti dagi jay. Ayabanda kay tumanan inton panagraraep. Aguma kayong tong agsida iti native. Malala, mangan kayo lang kakabsat. Di kayo babae. Angkay, ada mo malako ang motorsiklo. Brand nyo, wano sikanan. Uray sikan hadlaang angkay. Takurang ti kwartak no brand nyo talaag. Ada mo tayo ilaklako na kanya ka motor. Motor tayo ka na kanyantem. Mano-kano nga angkay? Nalakalang. Kaslan ako na iti akin similang. Gamno kaya mo. Kuyugan ka, tamapantay dya balay ta. Wan man angkay. Nagapwa maldrain. Namalman kamay. Napan ko kinita jay ilaklako da motorsiklo nanang. Apay, gumatang ka iti motor mo. Wan nanang, tanay bagla pagluganan nagpaili. Wano adda papanan. Ay makaammo ka anak ko. Kaano nga'y nga alaam? Inton bigat nanang. Manang! Adda ni Aldrin! Ay, adda, kabagis. Kam din sapay mo na kareng. Apay aya, adda ibagam. Nagpagpakuyog ngamin kanya kiti kalmar. Mapan may kumabayatan na. Tayo mo ito nagagatangan na. Kamdya mo na uray di balayan. So nga imaya ko na dito. Aya, ay mabit laing nga raw. Tinakringain kabagis. Ay na. Nagladaw kamay nga agriingain. Amom nga dalakad yu ita, di mo sinapati nagreeng. Ada ni uncle mo, ijay salas, ururayan na ka. Abay ganun nanang. Nay, kinumapan yu kanugatangan tay motorsiklaw ita. Sanaya, magpakpakuyog ka kano kan di kalman. Ay, nagmadimag nga ro dyan na itagtagainap ko di rabi nanang. Naitagtagainap mo nga. Naidong paroko ka no di motorsiklo, ngay man manehok. Iso ajak tuluyan na agatangan da dyan. Anya? Kag natulag yung samot ta hindi panggatangam ko ma. Uy, mapalim mo ngay babawi nanang. Iso nga ron adda balikas ababawi. Ibabawi ka adya tulagan may. Anggal, pasensya kayo. Ngam nagbaloy ti pangedeng ko. Lugan lang ti katangag. Mabuti nga kag motorsiklo. Tanagalas ti na itagtagainab ko di rabi. Ay ka. Anya nga ti bakak iti kaanakan ni baka ngay. Anya ti rason ko. Sapay damnaman na agatangam da jay. Kat ibagayo lakta na. Alugan gayam ti katangag anggal. Ibagayo ang nagbabawi ah. Si Kanti mapan magibaga. Alangan asyak payla ti baon na mapapanitayin na. Si Kanti mapan.
Tanagriga mo ti mang namnamay ti awan. Abay, awan ay ti karbagak nagbabawi mo. Aldrin, anyat kasurun mo asimang pay. Na. Ay, ako. Jay kanakan ti asawa ng gala. Gaputa yung babawi ti manggatang iti motorsiklo na. Pinagsasawan na kon. Ha? Anyat imbaga na ay Ipilit na agatangag ti motor na. Gadyak narog kaya din. Tila yung bagbaga na kanyak. Masurunak. Mangilawlaw anak kano. Nakautang kano iti balor ti motor na. Tatiam muna, kat sigurado agatangag. Na, adamo ngamin kamalem anak ko. Taim pasigurado mo ngamin agatangam. Ho! Imbabawik nga ron. Apay maditag babawi. Nagalas ti panagsasaw na. Dandanik latapis. Anya? Ay, Aldrin di ka agkasta-kasta. Taadda ka malem. Agpakumbaba kalatan Apay ngamen, makitultulag ka, no di mo gayam tungpalan, titulagan yaw. Abay na lang. Kahit yung arot aya madisgrasya Nagmading arot ti na itagtagainab ko. Agda karubang agbabawi, tadyak kayat ti maisagmak. Nyalala. Husto nga rudan. Di kan agungayt anak ko. Basta intun maminsan. Sakbay makitulag ka anak ko. Siguradwang pay nga umuna. No final ti desisyon mo. Tano alanganan ka pay. Di ka pay la makitultulag anak ko. Nalawag. Insan, agkasara kon iti mabiit. Si kanto ti may nga abay Ay gawa na insan, di talaga ayam. Asino iti pakiasawaam kasinsin? Katrabahwak metla iti syudad, insan. Aya, ay mayata. Tapno saan ka nga bakit abalasang insan? Nakasao ka matinsan. Kuray matsika, lumakay ka na baraw. Naimbaglakan niya ka, talalaki Kano kayat ko ti mga asawa, makaasawa ka dagaws, taado ti mabalin amaaram dita. Kanya pa'y lang aruti kuko ang nga insan. Agaram kan at ang mga asawa kamatan. Awan iti panunot ko na ita insan. Aglaklakaya ka baro. Anya? Ay sus, narigat ta awan partner na insan. Mga asawa ka kiidimatan, tapno makaputot kan. Saanan insan? Baybay amon na ta sa asawa dita. Abay, asino ti maururay? Kita damot tantay mangkasar kada kayaw, Edna. Ni Insan Aldrin, Uncle. Iso nga minti may nga abay. Anya? Ayan na kanon aya. Ay, jak nga rod amo, Uncle. Jak mo't makontak ti cellphone na. Sos. Mangibaon kan iti mang surot king kwaray di balay ta. Wen, Uncle, adabi na unmin. Unay ka na dya taon. Di lagbay nga isula mo uray. Barang paumayan Uncle. Oh, Aldrin. Ay, bandakan. Si kalat uray ijay kasaran. Di ka paimot na karubwat. Adda tay umay mangsukon ken ka di tarwal. Uray sudan dagabay nana. Adagaim lakad ko itang agsapa. Anya? Ay naanak ka. Mapan kantua numalpas ti kasar. Manyak nga road. Mabainak gayam nga gabay. Masapul mo gayam nga agmarcha ti abay. Unak ano agtugaw laeng. Agmarcha mo gayam. Ay talaga mo da kasta, Aldrin anak ko. Manyak. Ibagayo tamang kita dan iti kasukat ko. Masaduta nga gabay. Anya! Ay na, Edna. Mangkita kan iti mangsukat kaninsan mo. Awan, jak mapilit nga umay. Anya? Apay kanungay, ante? Jak amaw iti dajay at tao. Kalaat mo ta nagbabaway. Masuro na. Ay, ala nga ron, te ibaga kiti daduma ka kasinsin ko, ante. Ala, ano sampay laeng abalasang kaw. Pasensya amaw jay kasinsin mo.
Mangilawlawan kamot kasinsin. Imbagam ko mga rod iti nasapa Saan alas minute? Naimbaglaangan ta nasingpot tinang kasar kada kami. Naano sa naguruuray. Pasensyakan ka, Sinsin. Diyak magam mo nga agmartyagaan kanu dagiti abay. Ti ammo agtugaw dalaan. Nagdamag ka ko mga minadagos ay insan. Inton maminsan adda katulag mo kat agbabawi ka. Ibagam itinasapsapa tapnaon may lawlawan. Mala, pasensyakan ka, Sinsin. Madama siguro karba nga agbabawi. Basta, mangilawlawan ka talaga, insan. Kadakin kan guraan na ka, Sinsin. Basta siya, sinurot ko lang tirignak. Tanariga mo't numapilpili taklaan nga agabay. San aya? Nala, diyak ko nagsaupay, insan. Basta diyak kayaten ti makitinulag kan ka. Apay, Aldrin, anak ko. Awan planom ang mga asawa. Mapmapanayin, titawain. Ingari kiti bagay ajak mga asawa na. Mga lakla iti pakpakanan. Oh? Ay, kag tinulong kayo ngamin ngagtrabaho, Nang asawa amin na nakakasinsin mo. Si kalat na batbatain. Kat uray mabatak awan bibiyang da. May matag may sa taawan kaapak. Tanong mga asawa sigurado mo ilang agapa kami nanang. Diyak kahit digasta. Ay, anak ko, normal laeng ti agapa ng agasawa. Basta saan agrabe. Basta man diyak, nagadukot ng bagabagayon na ya. Aglakla baron. Agbaakakon. Adda masabat ko na pinta sa balasang Apo, nagpudaw kan siksing. Saan siguro at taga dito'y dayta? Nene. Umis-isim mo't ako mitkita kanya. Kumusta, Aldrin? Nay, muna kamay. Ha? Oy, apay, di nak mabigbigan. Kit-kita nak matlatan iti pababakan pa nga to. Sandra? Wan, siyak nga rod. Allah! Ay, pasensya ka na. Di ka mo nabigbigan. Nagbali mo kami ng titsuram. Si Mexica, pimudaw kan pimintas ka. Kiminis ta rupa mon. Awam mo't tindagiti nagdatakila kamurom sika. Wen, ta pinaagasa kon, Aldrin. Itakan sa lang agawid dito'y lugar tayo Wen, ta nabannog ako nagtrabaho di Manila. Agsubli ako dito'y lugar tayo. Ay gawa na, kakadwa tayo manin. Kahit nakiasawa kan. Ay na, saan pa'y? Awan mo't mailawan na mga yat kada tao. Di ka man, Sandra. Iti kastaki na pintas mo. Awan aggusto keng ka. Jackpot yan. Saan man? Pudno ti ibagbagak, Aldrin. Awan pa'y nobyok. Sika nga'y. Nangasawa kan? Nagpadatang arod. Ano kasta? Awan pa'y nobyak. Anya? Anya pilat kukuam nga'y. Mangkita kan iti asawaam. Kaya tinaklakit di, Sandra. Ha? Di nakman rabakan, Aldrin. Anya kumamot nga iti kinayat mo kanyak. Kat di nakto pa'y panpansinan, di adaak pa'y dito'y lugar tayo. Iti day jay saan itan, Sandra? Makayawan ak iti kinapintas mo itan. Pimintas ka mo ngaminay. Pimudaw ka pa yan. Thank you, Aldrin. Sandra, mabalinti umayag pa siya iji balayo intong malang. Ay, kat. Uwi na. Sige, tagluto ak iti pangrabyan tayo. Mangan kanto ni Jibalay, Aldrin. Nanang, inaksarungkaran ni Sandra. Kaya't yumatla ka din ni Sandra nga agbalin ang manugang. Ha? Sandra? Jay anak ni Damiana? Una lang. Nag-aaway doon dito lugar tayo. Saan ka nung agsubli di Manila? Anya?
Kunak man no, aglaklakay ka baraw akas iti kunam. Saan gaya mo, nanang? Kaya't ko gaya mo ti mga asawa. Ni Sandra ti kahit kong arman. Kaya nasaya at ano kaya't mumutlaang ti mga asawa, anak ko. Malangaraw, lalaingam, tapno, aklunan na ka ni Sandra. Naimbag nga orasyo, nana. Nay, si kamagaya maldren. Sumrak ka ba raw? Agyaman ak, nana. Umay ka. Anyat gagaram. Nana, umay ko arman ni Sandra nga anak yaw. Ha? Ay, kastaya. Sige, mabitlaan nga raw taya bakti anak ko ba raw? Sigurado ka alam na, Kaldrin?